ti pera Martin Brian me chula TV kachiel ki Bella. Bella diet aniang ni yung mirni tie mi biro kachuo. Ti alayo ni kong iti ata luak ngi bot yin nga ma yin be briefly. Atam for Mera Brian kachiel ki Mera Bella. Komnia ki koma bilwane kilichao skilama. Aber wora gago. Gang waki koma makinwala ni yoni noir. Aber makinwani akwa. But dona pole karamatiri bina don patong kan chera beru kilgum ma beru bulu kika beru mukana mapapat. But pikwana pole kwana ngora primary chera kwana wakibum town college ka kwana St. Joseph kwa Ibi ada giro ke Gulu University. Nyuri di obi Ati obi ka yeah, so we NNO kumbidi food atiki teach mama tiri ma yele kede. Aloyo Nile Boris in West Nile region. Yeah, atamu we pe madora loko maneno. Be mata. Yes. In biunita ko wak ni position mere ma in mer chuni ye. Again jo madong ngi be no ti. Ngor ne de wan wi ko ya. Ngo ma pi chuni. Mi nano ni bin. Omega Brian kachiel ki Bella. Ka wan waneno mo, there are a lot of issues matika affecting Agago. Tipe kima pol tutwali. Ma tika tima affecting Agago. Owero ka neno mot. Response petika tima matek tutwali nyo kare machok. Mano wan waneno wan luak ni Agago miero. Unani peki mwani mageneti ya wara yeni. Uchariche tumo uyoro yote. Mina machel one wangeo ni in the entire actually sub-region. Agago district and Edom district ma jong yelo loyo way. Kibure mugo side me kibum kawaneno ram kikabiru mugo moru. Kibene be of recent ben waneno utoke district ben jong yelo tutwan. We are poi kara mo engage mano doctor be so intense tutwan. Watwalo gwanwa social media platform men penyugamente kachi ada loko jong tijino kado tijino we joko jong romo failing gamente minu ginana ngeoni ngej ma mega ngeoni patina waka kawaneno mot Agago as a district achiel kin districts me Uganda maki war materida ni achiel gombe kwan ngej pay gijem kan mateteno lon gijem kan te kwaro bene. So kawaneno jemi inuni wa neno in the previous election multimate 2021. Agago district is the only district in Uganda ma all their members of parliament were NRM. Kawaneno ya Agago North, Amos, bila NRM. Wanena Agago County, Mamegwani, Lagendevi, bila NRM. Kawanena Agago West, Ricky, Wenglo NRM. Kawaneno Wonkoma Beach, bila NRM. Women member of parliament. Megwa Kore. Ini merdong. Chiro wa LC1. Chidong pingo peko wa wan jo Agago pekera mo wini. Weho aneno na tia chiel ni chamu kene lutela wa mugu ini magi chero ni mwana. Da penti ni gien pechero loko agenda matkarti ma affecting community magien bedi yeni. Weho chao kene yini noni pingo anpa non kero enuni. Weho divi maja ana chera lok miri pa kama kamegwa. Wa lok miri pa gang makamegwa. Wanen kit mi dong lugu man kache. Cho weho kit ginen uberi kapi inu chunya. Brian ka wipo ikaramo ijami nyoni pa mono ini. Lok kom gudi ini mo beru la kwani. Ikaramo ana binu gan. Aberu kika choka. Yo mobile. Yes, mala kwani. Wachela pacho Bank of Africa mo. Yes. Aberu ganeno liki live. Mudugu wado gari. So anki koma bina moke yo ini. Chanda wa ini lutwa wana gaya wotika wara mani. Dek tutwa. Watieki the deep chief justice. Maaki baton kani. Manyo la dit katika bino gang miero ko man ki dilum me bino gang ini penyoro le wit botwa oweho waneno gini wangiyo ni cha mukene gina wacho ni gien pe directly responsible with the issues of Gudi but gien tika twalo miero gien kutwal issues matima affecting community magibeli ye
So oweko kit jeng bugo ene mobedo ka time ni waneno kelo tele to twel an tele ni yo men mamiero wan wanong ni issues ene gitim addressing one and for all. Ka waneno bene Mod Brian, almost in the entire district of Agago, kere wagudi lam mo peke ye. Ento wano tiki jeng madong ariyo ya Agago. Mi achiel ni Podwen. Maki kwero mwaka ke mwaka. And it is an international day. We logo wenye itiga na anyway. So, yo enene mono mana kayam ki logo kono belu tikete ni. Lutela wape ka lupo ne kere. Uwe hocha ukene kuri jeng nugu enu ne piu chwini wene ko. Uwe ana blinko achara time lupo ko duare nito. Kwa nen kachi put bobo katika maleng. But an ki yeo na ki gen makamega ki mobilization ki strategy mana neno yana tikere. Jamine ni bikatika nyale. Kekene ni la pen muguno tiene. Lutela wama tiene bien peka logo ye. Uwe hocha ukene yine tawuni ka ikati kudo ichi time yine ko. Wawuyo ko tima tek mandi tutwal brand ya Agago district ket metal. Tutwale ya Agago county. Ko tima tek adida. Makoro enini kadiri maja lwa mi Agago ye ni wa mi wachere ye. Chi wano neno unity madrasi. Kore ki kore. Tutwal bela ya kimobi wa ye district service. Cha tango ne chara cha chung bedroom kombi. Acho mo nani. Tutwa wa sa ye ba. Yes, la dir. I take la pena tel. Machalo yen la tel mecha bino. Imier ni oloto luar mi kwi wa item konyo bot pero mo kene ma tika kar. Iya lo bachuli ki district ma initi chere yeni. Me dog lok me achuli. Watiki balalo mago bini lo bachuli ma gamente bene. Machala dir president chuano bi kerchie order number 3. Ema waje no ni bene kilo bachuli. Ento kumbiri go bino gitie ko madwata. Ma ngom ma pol ba ma beno go wila mo kene ko biri dong beti mi arbion ka tale ka pim ke du. Jamine dong tika bino magwa. Kerni wando chwali parliament. Gina ngoma ini ramo timne mabe. Mano wek olo to one wabit ki ngom ma chalo wana chwali. Actually, mi konyo ko la pen pa bela. Ino nero ni ngo. Ilo ko bien pa bela ma didlo bi ko bela po ye. Yes. Ento lutela wa mukana be. Guber ka ninga loke peke timiro kati peke miro kemme ke dati ati. Mukana be gena gi kilo pian mukana ti adleko. Bela mukana ti leko bien pa lutela ma megwa. Mera bela kachel ki brand. Mero correcting gina chel ma unu wajani la dit logo po yeni balalo kubedi northern Uganda. But ka we po oda maladiro waja yeni the procedures mala balalos gubino kedeni was wrong. Check me Uganda when freedom me Uganda. Ye kianga tumo kan me ko Kamoy kan Uganda kan. Oweko ka wan waneno mo. Wan jo Agago ma otiki bu podata. Jo Agago mati gulu gidwanta. Jo Agago mati Kampala, jo Agago mati Western Uganda, kabiru moki ken Uganda ti. Mati mapol. So freedom Uganda yeni bit kaka moki ken. Ento ka yini mero chao kabiru kuni chet in a right way. So gimana neno about balalo yitieni. Pamiti achimwan lutela watotwa. Piana mache waramo wacho ni wa blaming yen. Pian balalos engini magubini ya chuli ni we. Olutogo walk through la tela mo. Ma en ka we wunu wajo ni lutela ki winya ki loke. Piano yende ma chamo ko chao kene kayo chini duguta. Chini we neno mo yen chao longa ki jemgina. Ane neno makamega la dibran ki bela. Abiye ki check nyo constitution me Uganda ni ngatu mo ki ken biru kama ken. Ento kati yine bichero kuno. What ki yo mati. Ka yin dire maja bibino kati ma acquisition of asset machalo ngom. Iya Agago. What ki yo mati. Pedon ki what ki lutela. La tela mwana kubinti kucha bor dano kit moti me ya dilan cha me chalo tu miya cha. Amero lo ye. Now, in
this situation tieni la pin tieni belela moto ni mako ti ko ni check verification ya kiriemgi mama gino piti legitimate owners of the land kiri mon ko ngiriemgi ya verification to ime Ana tamoni order number 3 Madam Bella White of president must be obeyed. Umia konki wo. Manyoti yeona tino umia konkian ko ako. Then the verification should be done in a proper way, in a systematic way. Well, locally. Waramo jologi because ka waneno modba. Bandalo tikaka chiel madong beru chalo specialist megwa kodien. Yada one in the way watika metro lonyo media. Ento lonyo media ka bene lok po jong po chero tum. Wan jo mokene no tie pe wako. La wo waberi ganglie ila kwa kiwani diang moni kikwalo chi yutum lo per bom ma won koma beach o wajani ka yini ngiyo ni kala di ngiti kila mumiri chere barat wa kechet ki nyuti kama diang aneno beretin inyonyo pa mono ni dog diang ni wigene uche chigama so anno neno na tieni kita la diet lo mumi order makame ni order no mier konki wo jo maramu implementing order ino mier implementing order ino joni konko ka gieno jomatiki document mati authentic gien ku verifying ki team screening ni joma kino ni gien ogamo ngome yo mabe dok gien pero pore mi duka ber ke we gien ku dugi gien wano tiki